Također je ustanovljena i nagrada publike i zato molim predstavnika odbora festivala da se pridruži, da uruči nagradu Klapi kojoj ste vi dali najviše glasova, 54, Žrnovica. Molim predstavnika odbora festivala da se pridruži, da uruči nagradu. Ima li predstavnika festivala? Nema predstavnika festivala. Nije preša, nije preša. Ako treba i 3. Daj plješći. Ajde, plješći. Marina Brajnović, predsjednik festivala. Dakle, Klapa Žrnovica, 54 ponta.